Poštovanje, dragi prijatelji, Valter ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Danas radimo klasični cheeseburger, barem pokušava napraviti klasični cheeseburger. Ali da bi to napravili, prvo moramo napraviti burger umak. Šta nam je potrebno za burger? Dodamo malo majoneze, kao što vidite, neku vama omiljenu iz dućana, jel? Šta me briga, kupi koju hoćeš. Onda dodate malo kečapa. Nek bude otprilike 3:1 za majonezu. Onda nađete neki senf u frižideru, sigurno imate, pa dodate jednu malu čajnu žličicu senfa. Kasnije ćemo to sve lijepo sjediniti da dođe lijepi umak. Evo, ja sam dodao malo šećera. Vi si po guštu dodajte, jel? Možda malo više, malo manje, kako ko više voli, kako hoću. Onda dodate sitno sjeckane kisele krastavce. Ja sam to ovdje sve skupa zbrljao, nema veze. Tako vi sitno... Floki, tiše malo! Vidiš da snimam film. Vidi, dodate sitno sjeckane krastavce. I to sve skupa izmiješate. Možete čak i sitno sasjeckati luk. Ili mi kažemo ovdje kapulu, znači sitno sjeckate kapulu i to dodate u umak. Sve to lijepo dobro sjedinite. Koki! I onda dodate, ovo je dosta važno, neko stavlja alkoholni ocat, ja sam dodao ovu vodu iz kiselih krastavca, što ima dosta kiseline u sebi i daje jedan poprilično dobar gušt, dobar šmek. Ja sam to tako napravio. Sve skupa sam to sjedinio, da bude ovako lijepo umak, dobar. I onda, ako neko voli, ovo je bonus, jel? Ako neko voli tabasco ili neki ljuti omiljeni umak, slobodno stavite. Ja sam stavio 3-4 kapljice jer volim da je malo, da je to malo, jel? Da je začinjeno, da malo peče. Ko ne voli, ne mora, normalno. Eto, to sve skupa sjedinite i dok radite burger, lijepo to skladište u frižider. I sad krećemo na zagrijanu ploču. Ovaj puta radimo na plinskom roštilju. Na zagrijanu ploču malo dodamo maslaca. I ovdje ide vaše omiljeno meso koje ste kupili kod omiljenog mesara, jel? Ja imam svoju omiljenu mesnicu, ali neću reklamirat, ali nije važno. Ako bude bilo potrebno, baš ako vas zanima, pišite komentare pa ću vam kazati. Isto tako vrijedi za pecivo. Dakle, kupite burger pecivo. I to stavite na ploču. Kad se malo to zapeče, provjerite da vam ne zagori. Ne bi bilo dobro da je baš previše. Kad vidite da ovako malo porumenilo, da je zahrskalo, to je to. To je super. Kad vam je pljeskavica s jedne strane zapečena, okrenete i dodate svoj omiljeni sir. Ja sam u ovom prilikom dodao cheddar, topljevi ovaj. Mada vam budem iskren, ne preferiram baš takve sireve, više volim ove narezane, ali sve je to više manje slično industrijski, tako da... Uglavnom, dobro se rastopio. Već sad miriši, a? Koji sound? Slušaj kako cvrči, slušaj! Milina, brate, milina. Au! Koji sound? Ok, ajmo sad složiti njegovo veličanstvo. Znači, umak stavljate dole na pecivo. Kada nepečeno meso lijepo ovako.
to složite lijepo burger. Vrlo jednostavno. I dodate svoje omiljene sastojke, ja sam dodao evo malo pomidora. Malo kiselih krastavca opet. I sitno sam na svjetsko kristalinku salatu, vidjet ćete lijepo, sad ću dodati to. Obilato, brate, pa neka ima toga. Zdrava je salata. I na drugu pecivo stavite malo još onog umaka što vam ne preostalo. I sve to skupo lijepo zajedno preklopite i... Dame i gospodo, njegovo veličanstvo, cheeseburger. Ja. Kako lijepo miriše, pogledaj ovo. Njegovo veličanstvo, a ništa, šta nam preostaje nego da probamo. Njam, 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 ja. Right, alright. Yeah, baby.